Notho chengi mesani ya cheni cha movu na lilikana kana kiyoni cha umundi nituamina kuona atongo ikauta na alama kuchekivila cha MCA kuma kesho cha pipeline menene amondo mako netie muo wandi ya ito vala kiyoni cha umundi tunake Vincent Luka na ula onetasha kivila cha umbunge kauntini ya Masako ungua chama cha maendeleo chap ni karibu mno mheshimiwa ndina mesa ya cheni cha movu nendi mosiaisia mwanya uyo nendo munenga mheshimiwa atobe masito makepoli na maondo alawi dhito ayeka nundu oingi edha wa wakili kumheshimiwa ndo konena mwanya uyu unenena enende Nyumubia mno Mary ni wakili by training na ni also involved in politics naye ungamete kivila cha ubunge kilioni cha Machakos constituency na yitu unena ni supporti yumbalama ungamete kanata ungelama ungamete na chama kiucha maendeleo chap ni mwanabiashara na indi kiwe ni cha umundi musisi tunene amondo mako netie muo kumheshimiwa nendo natheni ata nundu ni sinona twaisia campaign bombe na wamina kuweta kanaka bindani ka no kwata atongo imbo alamendi no chama cha MCC maendeleo chap kutwaisia campaign sio kuni ata mukwika kwikivya kana ni mutwaisia muo ondo violate idita chama cha maendeleo chap ti committed na intenosie kila nitono kita kiapo kana elections ila tu kuna mwako tidhati na elections na kibathukanio kana nitienda kuonia andwalangi me siasa ni chini kana siasa ni ukonwa iteku mangana iteku kitanithia andu ku to preach peace ko ndakala tu thi atitabia supporters maito ma maintain mugo ibinda jeja siasa kukwambia ni ata ni muthi kwa enenthi kwa twase do to do kana ni ata ni ndini wa umbano wa siasa kana kuondoka watu dhiti kula uneni ni wito itu tia tata vya enende kana wanakula si adhala tituate ti andwa mama musiumwe wa Mukamba wa Masako wa Kitui wa popote na Mkenya wote ku kimwetu utomene kana nitu fundisia andwa la mongamete na chama hicho kana ni maile kufundisia mwene kana kwenda kutia mugo ona itu iti za taumia ku ni mpaka tide na siasa ambasio sina kwenda kwimugo nindi twisisi angalekoni mondo mako nete IEBC twamina kuona kioni cha umundi ondeni wa mesa ya cheni cha mavo atongo ima IEBC meweta kana nimeyomba nitio twaisia siasa sia uona aki woni wako ni wewe vayolua IEBC kutwaisia usakwani mwenye wanyanya IEBC mbe nale kwa sia IEBC ni referee kana unatumita ref kwa kikamba na referee kila wale kwika ni kana aile na monitor akakisha kila mulengo wa kisiasa ni whether wena environment kana mwana wako kuna siasa sia muo na muno palabona either mwana siasa umwe kana chama kina kiendo kila mwao na kwenda kuika ila itawa kukimanithia enende kana kuinsight ikosa action tene nundu mala maingi tona ni masia yesia uko na tweso twa makwani kula sia dhalaba katwika hii uone kia kuite ibanga aenda ndeka insight yandu mikutano ni choki tumingania ngani ona asindiwe na makwani simu ya maitwa wa ibina ila mundu amino baloka kuni bote kula sia makwani simu itika kama kafikia kutwa kotini ikula sia dhala yemaanisha unwambe IEBC ni abalukile kwenishwa kana conduct kana guideline lati nenge tuta andatu ngamete kisiasa ni siatewa kuni kule IEBC be manengwe powers nundu maitha na utonyi wa kuenforce nundu mala maingi ti complain tikula ku IEBC ukewa be mwana siasa ukunenga na mbesa lambini tikasebe mwana siasa ukudi a conduct what call irregularities cha IEBC ndisa kwenda measia maenengo utonyi wekata wa kuatia kana kuenforce kuti kule edhani serikali na ndo la mesa kuwa bodies sia serikali isita wa independent sinengwe utoni wa kuenforce naomba mina kuweta kana monaki nimelete kuenforce yani nimelete kosa quick actions mtu nanitakana ve mutongo yani tuyasia governor wa county ya Masako Dr. Alfred Motwana no minitonena na andiki mama vona kuweta kana wavinya ndeti enda kumya ando kisio cha Kibera kumatwa Masako kutoisa usakwali na kumusa kwa governor wa county ya Masako ekule yambe nuko na IEBC tabe
itambia manosie yulwa ndeto sia governor wa Masako Dr. Alfred Mutua na kele nuko nakana vena uwo ndini wa ndeto sia governor wa county ya Masako kindu cha betele kwa sene kana any kindu cha ndo complain ya twa anduma IBC ya ile koswa na uito nundu wesona candidate na jiko bando akasia nuonie definitely no mubaka either akwatio o information kana akona ndalili kwitha batata kwitha bena mubango su kana akona mubango ende nundu palata todo ni nena weta IBC yeva itena ability ya enforce maundo kana ku investigate maundo hiyo na jiitwa independent hiyo yimaanisha mala maingi ni independent ifitwa lakini ndina conduct kana behavior ya independent ku kindu chukina nene ni governor wa Masako kwitha ni batoneka kwitha andolame upingana na momatona kwitha mena mupango wa kwete andu kuma isio ingi ni kindu kitoneka nundu siasa ne be kindu kitawai voter intimidation kana kutelemya mwene ndi undu ni wati yasia kana mulengo ngoma yasia ibinda akula tele kwetwa asikale mena mabuti uze kwetwa pe mundu kia mabuti ukende ona ndesa ikata ndeso juko na chao ikula kana ukeza kwethia wani wako niwe bayolwa mondo matasu few seo ando ni mailo nengo mwana museo lakini lilikana ina both sides of the coin vala mundu ako na amoskalena ebuti asia kweli ona mtu wangu elongo ndailika kibilani maulika kibilani ninoni ebuti na ndienda kwa adha na sitai wako ku muwe withi ane watu manewa ni wati asia idea langu wetanika kindu kitwa voter intimidation kwa mfano paka etwe Mikola kuma kibela ukeza kwethia kwa mfano tona orali ni siandu kona ndo maitwa na mbasi kuma ilobi mausuite makoka maketo Masako ukeza baina mugo nikindu tuchonete mala maingi ko the same way serikali ndikatwetea askali uze kwethia ando maina cho maina mugo uze kwethia askali ni friendly na yo still opponents maikaita thugs moke itaichuoni uze kwethia wewe to no kunia bandu ndoneka duka mutilangwa chao so you know mupakati is na mwetu wa voter intimidation nundo right ya mundu kuna kula ni right onenge to katiba na hello make exercise ate usukumwa kana atewa threatened kana maisha baki mechao meba toku ku in both ways ondo na weta askal na sio nimeona kana bena muo kana kesi ni guarded lakini ndio askal metwa inge ibinda yime bahati no yela kuna na issues ya al-Shabaab askari wenda betu town wewe na yitu tukio diobisine ndwe ko taaba lutuika meya chao al-Shabaab this all that so no so serikali keta yi a little bit balanced with the no askali moderate ukati tiati mwetu wandu majeshi na ndwangi tumeta wata ama tuka I may not remember the exact name lakini pay level ya compact kana askali to no bika kesioni ukenya mundu no kikata ena wia so equal the same governor mutwanda weta kana tikaite wandu kuma ichuo mingi kana kuma kuya kibela kana Mathare moke ito Masako nuna na Masako tandu peaceful na yuna na moka yua ndema ambe kule ko wichao ko ibinamu did you get all these things can no this is no like iliko mesiao sia mundu na ndio next is right yake chao tamkoni wakula nesa na nuko na mondona maikika kutose county inge ta atongo yangi kwete ando kuma isio ingi kutwaisi osakwani ni batoneka especially na sorry to quote kana not noni kisio ni kingi cha Rift Valley bandu bana ila kuna ibinda nominations na governor fulani no kiaite what you call warriors town ni fulani na wesa kwethia mainire la sitowa mbadisi yakao so weza kwethia you either pemba ingite sia mbaisu inaebue da isi ukio kuna chao kula nundo sio kunea mundu te ula utendekane warriors yasiwe ikaliko bebe yako kunwa so wesa kwethia na way candidate pengine lona abetie ndaye kata ndailo beta kuru yandia sa pe tactics ya siasa itumewasi tawase intimidation kwa mtu ani kwa tika kuna siasa intimidation tinengane environment chao fair ethani mukunya kula wendo kunengava na mtu ndio woneta maendeleo make uko note na chao utenda wia umana wako na kula yaku uenuka chao na mungu kwa IBC na supervision zeo IBC ni mama leto sisa mondo na ibandi masita mando kumaba even on IBC yona behavior ibwa tandu tameo fema kuma bando
onebinda jeja kuna kula yale always questions ndo kwa mfano etha ndo itekebela cho governor Masako kana cha MP na yu ukie na ndo maku kuma kondo boke usu wavuze mauzo amekutano ndisa kwa environment we ti genuine ti umana ukweli weta uiva na ndola ma wumbi de no kia ndo bapikie bandu asa kwethia ando maisime kuna kulondo menda lakini nime ukia kuweta ndo pe isuguta voter intimidation ni kweli niende na wetu ukulia IBC it stand action wisa kwethia etha ni mundu kwendo dio kuna kula yake ndio ya intimidate au nataka ndo mo kiema mwetele mo kwa mtlambanga kioni joto kulia kwa ndaya IBC it action na woni wa kuyulua ondo tosiendongo ya code bana Raila Odinga na lo kutikivela ungua nasa cha usumbe vande itukuwetakana nimekwenda kukithakana mena agents maombi no every tallying station no ni wa uniwewa yulua unuko na ni wa iluka na melete kweka IBC ikatedia waya wake nyondo na asasia nikana nina wetie ba studio kana right ya mundu kuna kula inengo tuwe katiba na right nene muno ndia nunua mbesa nunua kindu kingi nundo unenge tuwe katiba kalaka nenge tuwe musumbe right ya utuika musumbe na kuitwa isitwe lake humanitabu na issue ya kwenda police station chama cha NASA kiasia kiketha na what you call adopt a police station kana juwa say police station usuwe mundu mwende ande akunesa ethe wasilikale kana ethe wapa imundu ukwitia kibela kati wala ni usindana wena mubango akweka na ibaya ndiko na makosa kwitha ni etha ningwenda support governor Mutua na ndiye ndakula siake iyoywa na ndije kala kituo ne kila bala nisiewe ni sise ndio nai kwa kweli kulele wanengwa nesiawo na si atangazo ndino nie na ndina de nasio ila si tanga saba ndiye tacho ndiye the conflict lakini kila kidogo ila mwabatandwa right ya udiku sisia nethe na faith kana mwekeo kwenda kule isi siawo no basi yesi acho siawo kono usio na mutumita transparency kana si kesindo si umelele patena issue si intimidation kana kwenda ubitha maundo nukwatia na ende nuna tukiye mundu kivela kilone tasia kivela cha umbunge Masako ni kana ende sie campaigns yake twasire ende amwe matesiniki wonieve wa ilikuwa saitambia ye kunenda unenga mwana unenda na ende umatabie woni wa unichocha tumie uyeko na wena mivango ingi miaka 5 ya dela usio kwa ingi kaunti ya Masako wite kivela cha umbunge kana kivela kingi ni asanti bene ndo tungia andu ba Masako ko mubea nunu ni manangwa ite kwoko kwanzia nene muno na kwitha na manage kukwata tikiti wao dimbaka muthia ona mwene uye makunika mangulia tikata nundo kila cheki kichama kitu cha maendeleo chap ondo kisikie world over kana ndino ni kanate neka ila sitawai negotiated democracy kwizila kwa opinion chao polls na ila make opinion polls party kikana yunga tuika ningu di 11 nina unata asfinga na nake jamani chiwe chance cha kwa kia chao kiasi ya chake chao cha hiyo lango ona kuta afika hii na ku no mwiki hapi na mwele mukaiteke bila chao jamani na nundo inywele mwe candidates nzeo bai maana te anyeku kula ko kioni cho chatumie nyeni tikela na supporters ma kwa lata meetings zite tasia hii they support on nundo kila cha maana muno ne ti last ma whether we elected can out take motongo no whether we chao dominated na hicho kitu chama kile chama leo chap kino kiechambe yai yume kunondo memwatho kiatrike MP na ndumu tedezia na kutuonenga chao nominated senator na nuno ni magazeti yete kana chama kitu cha qualify bila sianiye ngena ne chao senator nominated wa mulengo chao wana youth kwa youth makena ne represented kwa baki tunasia tijio kwata bila siana ile lakini miaka 5 idela no keda kuyitia okibela county ya Masako yu na asasia maundo ni mangai na hivi ndajapika ngaiona pe ndo no teli ando mama Masako kana ma account ya Masako ako kaingi na tiko kaingi tikalende TCCA kana maundo ala tenda kwika nimeaniwe na ando mama Masako mona na ile ngaunga mainge na ndi utona kutavia ata atongwe lame kutivila
amome moko atosindi utono mataviata nikenda withie kwinethe na mundu mandu uthe kana mundu asia IBC ne to isie usakwani na hii mambi kau nisi ndo amethame na kithui ene wendo tumia kithui kukwata kibela kiona ketha ndona kikwata to asindini usakwani ene ndime ino usakwa kwena na IBC kutona kumanenga hata ndeto siva mamome moko atosindi kila na kwasia na nini na weta kana kindu kila tailo tatebonya muno tano ma Kenya nundo ndia Kenya tukuna kula nini around 20 million or less 10 million okuona na wasisia bingi si kuna hundreds of millions and this I will complain nundo be kirikita wa for the transparency kila ndo nakuya andala mbe ni amba kuya IBC na serikali la yego nikienda wese kwithe tina afika puba utika mbeme oleo kubaluka kana kusinda tiakikishe pena mwito wa transparency kana bethe utheu kindu cha keli bethe utheu pai mundu kakara ne chao results ondo na weta ukasisi uko na kwa kweli ba cha kunwa nesa kati pai mundu isegata ukile wasia ku kila ndo nakuya anasiasa lati meiti ibela nikana na mama sisi wise kwile ni matatu patomeka masunge kula sio wile kula zao sino theu nikenda na mama yumabu na mwe wise kwile ni metikela kana ni mabaloka kana ni masinda lakini kwa bahati mbaya mungu akeza usindwa kauti solution nende kwa enende alame na mivango yako inoka musima yasia alam to seme musino ilovi kana account ingi mayase mome inoka musino no mayase kana musino ko kwitha na mugo maikia to asi account ine neta musio ilovi mayase nye ndiku ne akule ilovi ona ndiku na kule nye nikita inoka musie nikana withe usakwa nwadela kwa ina inye ne musi utono meata nundo kule isuni mbinge siaite mana kwanza weka nasa kuweta kana isuni kula mbinge siaite nesa mundu mwe isie kwema ukuna kula ni utumani nulu ni kulea ku exercise right yaku na wa exercise right yaku ila wabato right ni serikali kana wendi wa kuwa makuyania makosa no nuwe ko pai excuse ya mundu kutia pala wa ilo kuria kula ela ilo kone ilobi kana nakuru kana ba kana Kisumu ndwazi wendete kwebitha andu maile kuamba kwitikila mbe tena wendi waku wana tano ma Kenya itendanite na ibinde ya kula yapika ikala kituo ni kila uregistered ndio kula yaku ni ya maana sana ile uyandu mayasi chao kinakiendelea sakiendeleza na ndo hakuna kula ni maanisha miaka 5 ila kidu cha dinai ndo ka complain ndo participate koni mpaka ibindaje ni kula Mkenya wonde palawe au mlewasia wake anene asi ni kwa kweli ningo support serikali la jibo ni kwa kweli ndio support serikali ba la jibo kwa kweli mjombo ndo ndo eti otomo mndukuma umwe MCO ndo si ndio ndio sekodia ikula ivela ndo kule mne mata na kwanza kule mne ndo nayo kwa sababu maisha machao manda ma Kenya kuku semba kuyutedia tika lebalati tikule kula na kiyo kwache kana tida na kaumundu iti kwache IBC ne kunenga kula transparent sitegeleka itena shauku kana kwitha na ukosefu wa mwikio nasio nende chuma kiemo na wa wakatano nikana atongo imake ndini nimekwenda kwikia omba no monene na kunena na enenthi yulua mondo makonete mu wa vande itu kuni ata utono utavya atongo imake ndini muno chuma ni ata melete kwika kabindani kala enenthi mavi kuvoya ni ata melete matavya kunene ya mondo makonete muwo na nuko na kana atongo ni melete kwa tambau ngota nesi ya kisiasa nundu mana mini tukoyota kana moma yuko tambau nasa kana Jubilee nikulia atongo makanisa pala wavikitwe no mbaka kanisa yego siasane lakini nundu kwitha makanisa ni maingi maimwamba ni balikile thina nundu wiwe kanisa wa Catholic peondo wenda kanisa wa AIC peondo ikata uenda wa redeemed no ama charismatic churches witha makanisa ni maingi kwa yashiriki ukatala kundu kumwe tayiba la numeta makanisa ni 36 na eka sio kanini ugetha induka ila mbingine makanisa namba so kila ngulia
ni anduma makanisa tafadhali etha ni mukuona muosa murengo fulani ni mutona kwete kau kati wa siasa ndio uko kethia mwana mutoki wa kanisa omwe ni waboya mundu amwe okabeta naonga miwa muyanga inu mose no beta so mbisa kuthe andu hao mbebala mai ni waite confusion ukati ni kwati mai letha wasewo ndukatwana ile bala tundu tweka muma kito remain masie ma preach muwo na maibo ya tongwe on them na maikeze na kimbithe chauko kutanga soa ashirikani maitanga soya nundu nokuna nija ashiriki one kanisa yanga yigata yanangike na kanisa yanga yari ila numbanga yalika kau na ito dunia na yigata ni besa kuno wa mama ile me very careful na ndo me take action na maine na ndeto sia peace na in fact maipo ya ana siasa matangiwe ona tiko babo ya mapete ipela ndo me makapeta me atangi tira tendenze no atongwe alamo tumia twasi mbesa kunenga amuika kwa nangamuwo wanthi namo woni wole to mataviata na amo amuika kunengwa mbesa kwa nangamuwo mundu nanengo twasi ngilile kana ngili ngililo mundu kunengwa mese mundu tatunonete ngalikosia mwingebe mama neta sia kivela cha MCA unaminia kuiwa na akunwa ndisika kana numie hospitali atwa kukwata uiti na manapataka nabe ando manna vitwe kwika kiko takiu kuni sindo siende kwikika kwa ule totabia hata amuika alama twaisia maundo ametasu kirendo no tabia wanarika wenzangu ni kana mbesa hisi ya siasa ni mbesa short lived mbesa hii ya biendo maisha macho mamundo na hii siasa siathela ta community tikindu kimwe na pia ndo ndetha siabe ndo mungu kutethio uya ni that family mwe no kacha ko ila toka watwika aingani wonenga kindu nikenda umesie mundu ngiwe yimanja ikula siathela ninyi moti wanokau mundu mana siasa evimbunge ni mamunenga wiya ni mamunenga ngali nene na mati wanachao na kau kwa hiyo ndo mkulia wanarika nikana tiketi kile bwana siasa uonde wote uko kututia na kau na wenda vinda vimbunge na maisha maseo na rudia thina in fact bwana siasa wote ukweka kendo chum taylo mana qualification ya mundu kwa moko wake vela ni kunenga na mbesa na kile ni kunenga na mbesa nikendano mekata mokiteka na manange mikutano yao ya ndwangi mundu ethi wote kakunia mundu kula mundu otunenga mbesa tete site ikulia yo maisha maitu no enda wendi wa upendo wa maisha maitu mundu wesa na mundu kujia lenga nete mbesa manda nzia yoyote ya mulicha vimane na wende kana natolela amulicha baba mulindira na mbesa na kende kata nalika maondone make nene nendo amasa ni wona kwa mwiso ni wevayulua andu kosa kwa atongwe kwena na siama yani monde asia ndimo sa kwa luka nondo ndini wangwata na MCC kandi musa kwa luka nondo Jubilee muno kamba ni mayasia ivetu kwa tamba wiper na nasa kwa mundu tewa wiper na nasa tuimo kwa tamba woni wako ni wevayulua mondo matasu yani emende kosa kwa atongwe nondo wasia mana ti meko woni wakwanika na palapa pikiwe ndino idio ndete yani ya siamane na siama ukasi siama sio nde Kenya tanya nisomete constitution na manifesto sio sida hivi anene makatu yake uoke somo malelo nduki woke ndo kenge lakini wale sisia ukasia cho kiende chama cha mutongo yongwenda mbunge lakini meko ni wokeka tamondo chama kike daba kike dabo ku ngiwasia usakwa chama yewe mala maingi ni siasa chao atongo yasio itaino sisi tekasia cho chama ki nicho kikwendeka kisumo lakini payo bondoki na kama keva wis utomo dhukuma munokweba ndo mala maingi siama isi nguma sikaota ticket tickets ai mala maingi ikwatika free and fair na ito kwatika na free and fair yemanisha no kweta mundu la muthugu kwaombe no wone ngwecha ticket na yu ila woka wasia wikona chama yemanisha ikula kumula Messi lilia na moto ngumekara tutla Messi lilia wale kwisi loke kulia em so mutongo yo
wina chama kiki nini kana chama kiki itwa una na musisya niona musyoka ucha matikine lakini wina kiki nene ta musisya ndo ndikana nando ndo bikiando na ndena wendi kana tikuwa ndatuelesya kana mathina maitola twele namo nanzia ena umesi kana nanzia kana sio mathokoma ko siasa sia chama mala maingi nimesi kwete kau mundu uko kesa kweli ando mebetangwa kileko cha kwisilia makewa ukitaina wasia wa mutongo fulani na kundi po tukateka atiosa tongo ya thuku na titwa penani miaka nenda miaka rudi nendi ndeto cia kusia muthia kwa NND nicio siva yulo mundu makonetie muo wandhe ito ya Kenya ndeto cia kwanika na andu mokamba ma Kenya no na bandu monde bala mwithukiisie nikana muo ni kindu cha maana na kwendana ni kindu cha maana ona Biblia ni tutavitie kana mwe ola monene ni twendane na tiyendana titena muo nundu tiyendana wendo na muo koka na ila tendana tikenda ndito na tenda ndito tikekanesa maundu ma corruption tikenda tendanite ni mathela maundu ma ubena kana kuumeanya kana kwibuthia kana maundu ndala tuthati ukitia ku tikenda na wendo na muo ni mathela ku ibina yetu likanekana tema nyomwe tiwana Kenya na nusu tiketha na ngwata niusu ibina ya siasa na kwenda mbe nikena tende na nimwendea kiwiyo kisio ni asante Nendi musisi na mina kuiwia kuma kwake mutongo Vincent Luka na olotavia ndeto sia vata muno eitavia uwendo niwe waitai mundu makonete muo kota NND twendane nikenda withia nitwa toisia muo nalikana kana twa minosa kwa ninde itu no ikuluma indi ya muo kumusisi kicheni cha movo vala mino mulika mundu makonete muo ndini wa movo maitu na ndini wa interview itu imwe kwa imwe na Vincent Luka na indi musisi nundu wa masa ndino mesa cheni cha movo masitoma kwa ni Mary Mwikali Mwinde utukumusio.